Kongo nda president tugira president watowe kuva independence ta president watowe n'abaturage akaba ku kiti cy'abaturage nda numwe Mobutu yakozwe no ariko Gisegeti yaratowe reka mvuge ndabikubwira wowe umujournaliste mwe nabona Gisegeti ariko ijambo ryanteye ubwoba haje Muzalendo general kandi reka ngubwire mu general Ranzi kandi ndakuzi witwa Sipiriye kandi witwa Sipiriye wabaga muri mu burega abyo wakoze mu burega birazwi wisha abantu urabatemagura abantu urabica abantu bose bavuganye n'u Rwanda umuryango wo warawice mu burega kandi biruzwa abakongomani mu nyumve kandi nuyu ndako nabivuga Sipiriye wahunze mu burega bagiye kwica uja mu Mozambique wo Sipiriye ni muntu ki no munyarwanda no munyarwanda yavuye u Rwanda 1994 azi watu muri Sud arahaba arahatura afite umugore wo mukongomani ubu yahindutse Muzalendo w'ikongo niyo mpamvu mvuze ko politiki ya Kongo ndashushugira nda mwene wabo gira indambara ya Kongo mbasiye politicien nda mukongomani munyakuru bamo bose baba bagushuka abantu n'abantu bafuye muri Kongo Nord na Sud bafuye banyapolitike babizi uyu mugabo Sipiriye n'abanyapolitike bose ba député nationaux bose baramuzi ariko nta muntu wamuvuzeho yaje avuze ko we ni Muzalendo wa M17 reka mbabwira ijambo M17 agiye kubita M23 iyo M17 yashaka gusobanura iki M17 ni muvuma bakorewe nawe muri May le 17 Mai okay kandi umunsi u Rwanda rwavuze ubirabe neza yari muri ukwezi kwa kane mu kwezi kwa kane ni u Rwanda wakoze declaration Kongo ifite abayobozi bavuye ku Rwanda niho yahaye imbunde zigiye kurasa u Rwanda twongeye kubasuhuza shuti bakunzi ba Mind TV na Jonathan TV show nkuko bisanzwe tugenda tubamenyesha ko tubafitiye ibiganiro byiza kandi byinshi bitandukanye n'uyu munsi twongeye kubaha ikaze aho muherereye aho bukeye tubahaye mwaramutse aho bwije namwe tubahaye mwiriwe ari naho tuboneye guha pole abavandimwe ababyeyi inshuti bagize ibibazo hariya mu karere k'Amacakos cyangwa se mu Ndegu aho bakunze kwita Kitengera bagize iminsi 4 kuri 5 barimo gusenyerwa amazu rwose mwihangane mukomere Imana izabashumbusha rero ni byamungoye cyane nkuko bisanzwe mu kiganiro turi kumwe n'umutumirwa Karoti mumenyereye aho tugiye kuganira cyane cyane ku bibazo bibera iwacu muri Kongo ariko n'ubundi ntabwo ari nje nyine hano mu kiganiro nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye nkunda abantu Eric wo kuri Jonathan TV show nkuko mumenyereye murakoze cyane rero kuri izi TV zombi niho kino kiganiro kizaca ni kiganiro cyiza tugiye kuganira n'umuvandimwe Karoti Mupatanishi musanzwe mumenyereye muri benshi ku ma social media cyane cyane aho akunze gukoresha ama audio kuri za WhatsApp akaba ari intwari yagaragaje ibyo ashoboye ndetse agahaguruka kugira ngo ahuze amoko kugira ngo turwane urugamba rumwe tureke gusubiranamo tureke kumarana ahubwo twishakemo ibisubizo rero Karoti tuguhaye ikaze muri iki kiganiro nuko journaliste ndashima kubwanje ko banzi abavandimwe n'abakongomani bose banzi kuzina njyewe nitwa Karoti Mpatanisha ariko mugabo njyewe nitwa William Karoti notable Wigangu notable Kutimie naravuse muri chefferie de Bafuliru mba muri notabilité Nigangu mavuse muri groupement d'Itara n'umwana buvira kandi umufurero kubwanje nuko hanyuma notable byenda tutaraje kure iyo bavuze ngo uri notable byenda kuba tazi Igifaransa notable biba bishaka kuvuga iki notable ni chef coutumier notable ni chef coutumier bisaba ko ufite akasoza ahantu haba hari nye responsable w'akakantu niyo mpamvu njyewe nitwa notable Karoti Wigangu niho navutse mu Igangu nyene ni Igangu y'abanamuganga ni notable wa coutumier iwacu y'abanamuganga n'abafurere ubwabo nuko aho abanamuganga baravuze ni muri Remera jewe naravutse muri Remera iba muri chefferie de Bafuliru Remera ni chefferie de Bafuliru capitale de Bafuliru hari ku Igangu na kasozi nyene kari muri chefferie de Bafuliru kaba uruhande rwa hejuru ya Remera hejuru kato mu groupement d'Itara nuko
hanyuma rero Karoti tuguhaye ikaze ndetse namwe abadukurikirana bose aho muri ku isi, abari ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya, Oceania, aho uri hose upfa kuba wumva runo rurimi turi gukoresha. Uyu munsi tugiye kureba rero kuri politike n'intambara ziri mu gihugu iwacu, ariko cyane cyane turaza gutinda muri Nord Kivu. Hanyuma Karoti, nkuko usanzwe n'ubundi ukurikirana ibibazo biri kubera hariya, mbere yuko twinjira byenda tukubaza akabazo nakandi, waza kutubwira mu ncamake ibibazo biri kubera hariya muri Nord Kivu, nk'umuntu ukurikirana intambara za hato na hato ziri kubera hariya iwacu, ubona bimeze gute? Harya tufite indambara nyinshi ziteye ubwoba. Umbajije indambara za Nord Kivu birananira, urakumbaza indambara ziteye kuri inde nande. Harya tufite indambara za M23 contre gouvernement yacu dufite n'indambara zindi z'abantu baza bavuga ko tugira ADF NALU izitemagura abantu, turabizi nabyo ni Nord Kivu. Habyusi ibindi bumvikana ngo bazalendo ngabyo bavuze ku bwa mbere banangarura bakavuga ngo naba nationalite na bazalendo, birananira sinzi ko rambaza indambara nyabati. Ndabivugeho no bivuga ndabizi, tuzatubikurikirana kandi murabizi. Mbere yuko n'ubundi tuza kwinjira muri ibyo byose byenda za bazalendo n'ibiki, icyo cyambere nashaka kuvuga ni intambara iri guhuza leta yacu ya Kongo na M23. Ndambara tufite hariya M23 leta ya Kongo, tubirabye neza muri hypocrisy, kandi hypocrisy irimo iratunanira kubimenya umugome w'igihugu ninde, ariko turazi ko Imana irabigaragaza bitangiye kuboneka. Muri guhuza M23 na gouvernement na kantu kato nzambivuga buri mwanya, ndabivuga cyane mu réseaux sociaux, mvuga ko M23 nta kibazo ifite, nta kibazo ndanyungu ifite kwica abantu, ibyo ifite nibyo bafuye na gouvernement kandi zibigaragaza. Reka mvuge ko M23 yabufite ikibazo cyayo bagyangira, ariko fati kurikirana diskuru yayo, diskuru zayo nibyo abantu bashaka, na mahoro, kwicwa no kunyagwa, kuhendwa, kushukwa, turabibirana turatunaniye. Turabye kuvaho mu butu yavuye gukiti, tufite imyaka irenga 20 ta mahoro tufite. None M23 kaza contre ibintu bihaba, sinzi ko no bi contredire. Hariko négociation cyangwa réconciliation M23 na gouvernement, hari hypocrisie ihari, hari abantu batavuga ukuri. Niyo mpamvu tugiye kubivuga kandi turabivugaho. Hanyuma rero urebye turaza kuvuga ukuri nko wari ubivuze, iyo ni intambara iri hagati ya M23 ndetse igakora ku bihugu bitandukanye. Kuko tureba leta yacu ya Kongo ikomeza gushinja ibihugu by'abaturanyi ko bibyihisha inyuma cyangwa se bisupportinga M23. Waba wowe views yawe cyangwa se uko ubibona gute? Kubuganje gouvernement ya Kongo niyo bivuze. Kandi twebwe banyakongo tuza tutegera ama radio n'amakuru tubwiwe na gouvernement. Tukabwirwa ko u Rwanda n'Ubugande nibo bafite ibibazo muri Kongo. Winjiye dipa mu Rwanda barakubwira ko nta nyungu bafitanye muri Kongo. Ibyo bafite n'abagome bavuye iwabo, barazi iwacu muri Kongo, barahaba barahatura, babica abantu, barabagira nabi n'ibindi, barabashaka n'ubu baracyabashaka, barabarondera. Niyo mpamvu u Rwanda rwaravuze ko rufite abagome muri Kongo, kandi birumvikana barahinjiye kuzuba. FDLR yarinjiye muri Kongo kuzuba 1990 quelque, twarabibonye kuva no binjiye, hari umunsi warekanye basohoka tibarasohoka. U Rwanda zogira accusation turabyumva. Yego Ubugande nabo buravuga ati ADF NALU. ADF NALU ni opposition yavuye mu Bugande ije muri Kongo, izi tutemagura turabyumva turabivuga. None tuvuze ngo u Rwanda n'Ubugande nibo bafite ibibazo muri Kongo, kubuganje nanjye narabivuze. Reka mbivuge abatukurikirana bazi kuvuga ko ndiko ndakora contradiction. Nanje ubuganje mfite ubugome n'u Rwanda kubera rushigikiye amajambo menshi muri Kongo. Ariko turabye bigiye kusohoka ubu, biriko biratushiramo clairement ko u Rwanda rufite rezo yukuza muri Kongo. Nuko tabindi u Rwanda rufite rezo yo kuza muri Kongo, cyangwa se n'Ubugande wenda bufite rezo yo kujya muri Kongo nk'ukuntu bivuze, kubera ko bafiteyo abakonkira cyangwa se abantu bahanganye. Kubera iki se Kongo itagira uruhare rwo kugira ngo ibashe kuvuga ngo nimba ari u Rwanda turi guterana amagambo, kubera irwo ruravuga ngo rufite abantu
Kongo kandi irabizi ko nayo abo bantu bo mu Rwanda bariyo bahunze u Rwanda bakoze amabara mu Rwanda kubera ko idashobora kubafata ishaka uburyo bwose yafatana n'u Rwanda kugira ngo abo bantu babashe kubasubiza mu gihugu cyabo bavuyemo kugira ngo wenda muri Kongo tubone amahoro. Ibibazo bya Kongo abayobozi ba Kongo niyo mpamvu je Karoti ndanshuti ngira muri ancien politicien mbivuze urabye muri ma video nakorana n'abandi ba journaliste ndabivuga ko ubwenge wa politicien biwacu muri Kongo ni buto. Ubwenge wa politicien muri Kongo ananiwe n'ikintu yateye yifuza ko yokoresha umugome w'umuturage afata icyo cyamunaniye arabikora ibyo. Reka tuvuge su Rwanda gusa mu Burundi tufite bare ritabara barahari kandi mwarabonye ko Burundi bwaje muri Kongo burasambura amasango murabibona birica abantu abarundi barabishe murabibona baravuga ko twajana kubikora kwera abantu mutufitanye byabikoze. None u Rwanda turabye muri epoque ya Joseph Kabila u Rwanda rwarinjiyemwo officiel benjiyemo icurozi 2-3 ko guverinoma ya Joseph Kabila tavuze ko mwinjiyemo kabiri mukababura mutahe ariko bazaga babahuramo bakabatahana babatahanaga bake kuva aho Joseph yavuyeho haza Kisegeti yaje ni jambo rimwe rinteye ubwoba byatumye njewe mbagarara mbona ko u Rwanda rushobora kuba ta makosa rufite kuja muri Kongo cyangwa rushobora kuba rufite amakosa quelque part. Kisegeti yaraje ng'umuzalendo yaje ng'umubandi kumwe n'ababandi bari ndani kandi turahagera niyo mbavu byaje kunkuramo ikitambana nifite mu maso narifite amarinete y'imbumi mvuga ko u Rwanda nyego turabizi akizazo twagiraga n'u Rwanda ko rurica abantu n'ibindi tuze kubiraba twaje kubirabira hano abazarendo bakoze declaration niyo tugiye kubigira tutaragera ku abazarendo bakoze declaration kubera iki guverinoma yacu cyane ikunda kwiyegereza tuvuge ngo abantu bava mu mahanga bava mu bindi muri bino bihugu by'abaturanyi nkuko uvuze ngo za FDL za abo bashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara abo bose kubera iki guverinoma yacu ikunda kubiyegereza niki kibura kubera ko numva niyo izana intambara muri Kongo urebye guverinoma kubera ko iyo uyegereje abanzi bindi bihugu ni ngombwa ko abandi ibihugu bigomba gutangira gucungira umutekano wabo hafi niye mpamvu guverinoma yacu ikunda kubikora ibyo bintu. Reka mvuge ikinyamurenge cyanje urakizi reka ndakubaza ijambo ishamba beniri barita gute mu kinyamurenge ahantu barimo ahantu bahinga umurima ufite umurimo uteyemwo indimu n'imyembe n'ibiseke n'ibindi uyu murimo ukaba nta mugabo ubamo akaba uhingwa n'umugore gusa ibintu biribana mu muntu ari we wese bivuga ko Kongo ushatse kwegereranya n'umurimo udafite utarimo umugabo. Kongo ndayegerana n'umurima utafite umugabo uhagariye udafite umurinzi nicyo kimwe urabye Zambia twagiye hajya muri sud urabye kakuma muriro hari akasozi tugira hajya kakura diamond twarabimenye kuva mu butu idiama zagendaga muri Kongo birazwi ariko Zambia yarahinjiye ikica abasirikare b'abanyakongo ikicana abantu wa musozi wagiye muri Zambia ni umurimo utagira umugabo tuvuze uko turarivuza ijambo rimwe iyo ngiye kuvuga Kongo nda president tugira president watowe kuva independence ta president watowe n'abaturage akaba ku kiti cy'abaturage ndaho numwe Mobutu yakozwe no ariko Gisegeti yaratowe reka mvuge ndabikubwira wowe umujournaliste mwe nabona Gisegeti murazwi ariko ndabikubwira Gisegeti yaratowe na 45% Fayulu yatowe na 88% ariko umuntu wa 88% akaronga isheke wa 46 akaba atowe hari amatora yabaye kuva independence Lumumba fuye ta n'umunsi n'umwe hakozwe election muri Kongo yo tuzi koze election ndayo tuzi nituzi election watumenyeshe election araye tubwira aye tubisobanurira neza ni Joseph Kabila none Mobutu bamukoreye nomination ni nomination Joseph Kabila yari nomination bamuhaye kiti cyase tugiye kwa Kisegeti ni nomination bisanzwe niyo mpamvu ta mugabo tufite usanze umugabo ujanywa mu nzu y'umugore yubatswe akabamo akarya karyama ndajambagira
ni biki aravuga katazi inzu bayubase gute niyo mpamvu nta mugabo tufite muri Kongo none u Rwanda cyose kwinjiramo rukwinjira ahantu atari mugabo barinjira hari umugore nyene barabizi baravuga ko bashaka muri make Kongo ushatse kwegeranya n'umugore w'umupfakazi kwanza umupfakazi oyaye umugore w'indayi utagira umugabo umupfakazi turamutinya kwanza ko yari afite umugabo arafa umwinjiriyemo nabi haza abandi bakamuvugira ariko twebwe ni indayi ataregeza kurongorwa niko Kongo ndayigerageza none se Karoti nk'ayo magambo ko ari amagambo abakomeye kandi buriya baravuga mu gihugu cyawe aba ari umubyeyi kandi bazavuga ngo umubyeyi wawe ngo nubwo ngo nta muntu wanga konka umubyeyi we ko arwaye uruheri kugereranya Kongo nk'indaya ari igihugu kikubyara ariyo gakondo yacu twese ubwo ntihari habo bishobora kubabaza hari ijambo rimwe nahuye mu Burundi bambwiye ati ubyara nabi ukatukwana bakwe ubyaye nabi utukwana bakwe ndabesha none ikongo yatubyaye nabi twayivusemo tutafite umubyeyi none tuvuga ko dushaka tukavuga ko tukeneye kubera turababaye dushaka umugabo ugiye kutuyobora natwe ashaka abe pere uko tuhura mu nzu ariko tumuhe nawe respect bisanzwe ko twamushizemo turabikeneye reka ndimumva ku murongo turi ku majambo ya Nord Kivu ibyo mwambajije kubera u Rwanda njewe nari umugome w'u Rwanda nubu okay nigeze kumva bivuga nyuma yaho uvuye mu bijabo hari ukuntu mu magambo wavuze ushaka kuvuga mu Rwanda kargo ruri inyuma y'ibibazo biba muri Kongo yego nubu ndabivuga reka nabivuga batukurikirana ndabivuga harya narabivuze ntabizi kubera ni lecture nahawe n'umubyeyi twahawe umubyeyi twazaniwe tutazi ko ni kamere mukavuga gute mu Kinyamurenge kanyavutari mu Kifurero tukivuga ati kafutari akanyavutari kisegeti na akanyavutari waje mu kazi nicyo kimwe ufite umuntu umukozi mu nzu nda decision agira mu nzu yawe hari decision yo kugirira mu nzu yawe umukozi ufite umubwiye ati teka ibiharagara biteka atarye biharagara bijya kubera ni boss wabivuze atuteka isombe arariteka nda decision agira niko turi muri Kongo kisegeti nda decision afite muri Kongo niyo mbamba ariko arawaje ashaka kutujanira igihugu kibenga Somalia ariko umutekano turawufite twebe bakongomana kandi tushasi touronga mu minsi ibiri tukaba tufite u Rwanda narakutuse nubu ndakiya kutuka kubera batubwiye ko ni wowe tufite ibibazo ariko kuva uyu munsi ngiye kumenya ukuri kubera ko u Rwanda rwakomeje muri Kongo kandi rufite ibihugu byinshi rufite imipaka kubera ko rwahagariye muri Kongo kubera ko u Rwanda rwemera abantu bafe kuva aho mukongomani yaje kwishira inyuma haza uwundi mukongomani wateye indani muri Kongo niho byaje kumpa amajambo akomeye kuvuga ko u Rwanda rufite rezo kuza muri Kongo nuko hanyuma Karoti nubundi dusubire mu jambo nyamukuru yatumye uyu munsi twifuza kuganira ni mu minsi ya vuba twagiye tubona aho M23 iteye FARDC yahungaga nk'abana ariko kuri none amakuru tugenda dukurikirana Wazalendo kuva wageze hariya muri Nord Kivu urugamba rurasa n'urwahinduye isura ejo bundi twabonye Kicanga bari guserebura bafashe Gicanga bari muri Rompwe ikindi kandi ukumva ko hari ibirindiro bimwe na bimwe bya M23 basa nkaho bakomeje bafite imbaraga zidasanzwe nkuzi Abazalendo kandi wabanye nabo urabazi cyane izo mbaraga ubona n'abari Abazalendo ndetse n'imbaraga uri kubona na FARDC kuri none ifite nkawe nk'umusesenguzi ukurikirana politiki iri kubera muri kiriya gihugu cyangwa n'intambara hafi na hafi niki wabibwira abadukurikirana reka mbwira abatukurikirana bose abakongomani abanyarwanda n'abandi reka ndababwire kwanza mvuge ati M23 ni umubyeyi hari ijambo batubwiye Monisco yavuze kubera Kongo yahaye Monisco possibilité na pouvoir yo gufata M23 Monisco iza kuvuga ati imbaraga M23 ifite izirutu zacu bafite n'indwara z'ubwoba ikintu cyofata M23 n'ikindi gihugu apana twebwe none ikindi gihugu turakisaba kisegati yagiye muri Kenya zana abasirikare yagiye mu Burundi mu Rwanda n'ahandi arabazana EAC bahinjije nabo barahagera baravuga ati imbaraga M23 ifite oyaye
tugende mukore reconciliation reconciliation barayivuga turayijamo muri Kenya ni Angola ntari mwarabibonye ariko mvuze amajambo M23 yakoze ndabyemeye kandi abigaragaze M23 n'umuvyeyi atashaka kwica abantu M23 yabonye ko umuntu waje ni opozo w'ikindi gihugu si Congo ni opozo w'ikindi gihugu opozo w'ikindi gihugu gute Karoti ni opozo y'u Rwanda ni opozo y'u Rwanda M23 yamubonye kandi ndamuvuga niyo ngiye kuvuga ndabivuga sintinya umuntu je mba kufa narafuye kandi nzambivuga njewe mvuze ko muri Congo aha tugiye kubona amahoro aha niyo tugiye kumenya umukongomani munyakuri n'umukongomani w'ikinyoma tugiye kumenya muzalendo w'umunyakuri n'umuzalendo w'umunyakinyoma tugiye kumenya umumayi w'umunyakuri n'umumayi w'ikinyoma muri iyi politiki y'inshasha ariko reka mvuge iyi ndambara ije si indambara y'abakongomani yambaye ubukongomani ariko si indambara y'ubukongomani ni indambara y'apoza u Rwanda gute Karoti reka mvuge ijambo u Rwanda umunsi rwavuze urabye muri YouTube na ma video yanje mwe mutukurikirana guverinoma y'Kongo yaravuze ko guverinoma y'u Rwanda yaravuze ko mfite accusation na guverinoma y'Kongo yahaye imbunde zose abagome banje basambuye u Rwanda mu myaka wa 1994 birukangira Kongo Kisegeti yabahaye imbunde za guverinoma nizo bafite kandi ziteye ubwoba nanje u Rwanda ubwanje Kagame ngiye kwihagararako singiye kwemera umugome agirete yinjire iwanje narabihakanye ndabivuga ko u Rwanda kubera iki azahagarira muri Kongo buri mwanya mbese amaraso yateye muri Kongo ntarahaga ariko ijambo ryanteye ubwoba haje muzalendo general kandi reka ngubwire mu general Ranzi kandi ndakuzi witwa Sipiriye kandi witwa Sipiriye wabaga mu burega abyo wakoze mu burega birazwi wisha abantu urabatemagura abantu urabica abantu bose bavuganye n'u Rwanda umuryango wo warawice mu burega kandi biruzwa abakongomani mu nyumve kandi nuwinda ariko nabivuga Sipiriye wahunze mu burega bagiye kwica uja mu Mozambique wo Sipiriye ni muntu ki no munyarwanda no munyarwanda yavuye u Rwanda 1994 azi watu muri Sud arahaba arahatura afite umugore w'umukongomani ubu yahindutse umuzalendo w'Kongo niyo mpamvu mvuze ko politiki ya Kongo ndashushugira nda mwene wawe gira indambara ya Kongo mbasiye politicien nda mukongomani munyakuru bamo bose baba bagushuka abantu n'abantu bafuye muri Kongo Nord na Sud bafuye banyapolitike babizi uyu mugabo Sipiriye n'abanyapolitike bose ba député nationaux bose baramuzi ariko nta muntu wamuvuzeho yaje avuze ko we ni muzalendo wa M17 reka mbabwire ijambo M17 agiye kubita M23 iyo M17 yashaka gusobanura iki M17 ni umuvuma bakorewe nawe muri May le 17 May okay kandi umunsi u Rwanda rwavuze ubirabe neza yari muri ukwezi kwa kane mu kwezi kwa kane ni u Rwanda rwakoze declaration Kongo ifite abayobozi bavuye ku Rwanda niho yahaye imbunde zigiye kurasa u Rwanda mu kwezi kwa kane kwezi kwa gatanu niho bakoze muvuma wa M17 niyo jambo tugiye gukora none babikoze gute byabaye ko Kongo biragaragaza ko nukuri Kongo yahaye interahamwe FDLR irurwanisha bya Kongo niyo mpamvu FRDC ndabirwanisha ifite igiye kurwana igenda itafite amasasu kumbe bayahaye B yabo nuko none se Karoti tukiraho ngaho wazalendo ni nkaho ubihinduye ko batakiri wazalendo b'abakongomani ahubwo babaye zantera hamwe babaye ADF nalo ababanzi bandi bava muri ibi bihugu noneho bano wazalendo tugenda tubona nejo bundi nabonye bagiye gushingura bari abaheruka kugwa kuri Goma ubu ushatse kuvuga na bari abapfuye ko atari wazalendo bari abapfuye naba bari ku rugamba ubu nyine bahanganye na M23 urabatandukanya gute ikindi uwo muntu umvuze Sipiriye ushobora guhita umuvunjamo abazalendo bose bashobora kuba bariyunze kuri leta ahubwo leta ikabaha ubushobozi kugira ngo bafatikanye urugamba reka ngubwire ijambo rimwe nagiye muri Tanzania muri 1998
aricyo nagiye kuraba muri Tanzania mbura Abatanzania baravuga ati ushaka kumenya umukongomani ukubita umuziki ushira umuziki acuranga umuziki wa rumba ushize umuziki wa rumba aribagirwa ko yavuze ko ari umutanzania akatanga kuvina rumba niyo mumenyera ko uyu ni umukongomani umukongomani nta sekiragira umukongomani nta position agira uba uvuze ati muzalendo waje yaje avuga ati ni umuzalendo wambaye ijambo ry'abakongomani kubera abakongomani baje n'ijambo rivuga muzalendo reka ngubwire ijambo tufite abazalendo yavuze ko yavuye muri side muri side tufite abazalendo tufite habaho Kifagio tufite Raia Motomboki tufite Yakotumba tufite Kashumba tufite Patro Majaga tufite uyu yitwa Yerunga tufite Colonel Makanika tufite n'abana abo n'abazalendo b'igihugu bita abazalendo ariko muri abo mvuze bose hari umwe arimo twemere ko n'abazalendo nta numwe ari muri abo mvuze bamwe twigeze kubona za Fizi na za Baraka bari ku mamoto ntabwo bigeze bagenda mbese za moto zageze muri Nord Kivu nibyo babagabo Yakutumba niwo watanga ijambo nje ndi umuzalendo ngiye kurwanisha M23 ndayegeze mu Rwanda batarakora M17 none Yakutumba akora mascarade yerekane ko niwe yageze mu Nord Kivu ariko atarahagera haje umuzalendo ufite tonanation uvuze ikiswahili k'Ikinyarwanda uyu muzalendo yari kuvuga ko ni umunyamasisi nari kumuhagarara ko ni umuzalendo nyene mu Kongo contre M23 ariko yavuze ko avuye Sud Kivu uvuze ko uvuye muri Sud Kivu uburi umushi cyangwa murega cyangwa mufurero cyangwa munyamurenge cyangwa mubembe cyangwa munyintu abo bose mvuze nibo ba Sud Kivu uranyumva ariko we yavuze ko ni umuzalendo uvuye muri Sud Kivu afite ikiswahili cy'u Rwanda totale makuru njewe point d'interrogation ni FDLR ni FDLR none kubera iki leta iri gukoresha wazalendo ingabo zabo kuki dakomeza gukoresha ingabo za leta za FARDC ahubwo igakoresha wazalendo ni kubera iki niye mpamvu umugabo ananiwe kukubita abagome mu nzu ye haje umuturage akabakubita aza muririmbira akamukomera magasha akibagirwa ko niwe ari kumwe nabamukoresheje nabi ariko kwibagirwa ukamufatikanya kubera aje kukufasha ndabesha iprograme n'ibibazo FDLR afite ubu nicyo kibazo tufite twe b'abakongomani batuteyemo uburyarya bukuvuga ko umunyamurenge ni umunyarwanda tufite ikibazo cy'umutusi wese aha herereye yitwa twabitewe nande byatanguye umunsi FDLR zinjiye muri Kongo niho twabimenye ko umufurero ishobora kwica umutusi w'Kongo ariko ugiye mu bindi bihugu abatusi barahari hari umunsi wigeze umva muri Kenya cyangwa Bugande ngo hari indambara y'abatusi n'abahutu biba mu Rwanda no mu Burundi ariko twabitewe n'abanyarwanda niho batushizemo ibyo bintu none kumbwira ko umuzalendo yaje yavuye muri Sud Kivu ngewe ndi notable mva muri Sud Kivu abazalendo bose ntabazi kandi umuntu uhagariye abazalendo ni bitakwira kandi bitakwira niyo president principal w'abazalendo bose mu Republique Démocratique du Congo kandi bitakwira niyo waje wikoreye Moise Nyarugabo umunsi wa propagande ya mbere mu politique aratubwira ko uyu Moise Nyarugabo ni mwene wacu mwana wo mu rugo turamutora arasha nyine Kishasa nga député national kandi niwe yaje yikoreye abanyamurenge bose ko tubice tubamare niwe yihamamaje akigaragaza ko ni president principal w'abazalendo none baje abazalendo tufite n'abazalendo abarayi y'abakongomani ariko bafite ho bahagariye none baharonse haje umuzalendo utafite ho yavuye niyo mpamvu ngiye nsizeho akadomo nukuvuga ngo uwo muzalendo rero udafite cyangwa se udafite inkomoko utaramenyekana neza utazwi nukuvuga ngo ubu ngubu rero ikibazo nukuvuga ngo intambara yari igiye kuba M23 nukuvuga ngo rero igiye kwitaza intambara kubera ko ntirwana n'utari umukongomani kubera ko yamenye yuko uwo bari gushaka ubu ngubu uri kubatera ari umwanzi w'u Rwanda nukuvuga ngo tuvuge ngo M23 igiye kurekera u Rwanda ari rwo ruza rurwane nawe njewe byonzi kubganje tufite ibibazo bibiri bitasa ariko twarabihujije ikibazo cya Nord Kivu n'ikibazo cya Sud Kivu tibisa ariko kubera ibibazo twabihujije imba uyu mugabo yavuye muri Sud Kivu kandi ni umuzalendo umugome wo wa mbere ni umunyamurenge
ko yatabanzize yatangurire mu Sud Kivu arangiza ubuzarendo bwe aze kumarira muri Nord Kivu ariko yaje vuba ava muri Sud Kivu agera muri Nord Kivu ashaka inzira ya yindi Rwanda rwazaga rugara ruza kushaka abagome nibo bageze ku mupaka hano turonse indambara igiye kuba muri Kongo ni umunyarwanda n'umukongomani ijambo ngiye kuvuga amajambo navuze kuri M23 ko nabavyeyi kandi abakongomani kubera ingufu bafite zavuzweho na Monisco zivugaho na EAC zitwewe ubwoba na muzalendo wajeje uvuye mu mazu y'abakongomani atafite cyose M23 yamenye kuri niyo mpamvu yakoze reclaration irarekira ibanze ireke abantu ndibaze kwicwa kubera tuzi ifuderere inaniwe kurwana ica abantu ikabatemagura niyo mpamvu M23 yakoze reclaration kwanza bwa mbere menye ninde uri kora tutera n'umukongomani myakuri cyangwa n'umunyarwanda tureke u Rwanda rugwana niyo mpamvu wenda mu kandi kanya narimo numva ikiganiro numva uduce M23 yagiye irekura numva abo bazalendo bari kuvuga yuko ubwo buce baburwaniyeho bufata bwirukanamo M23 ariko M23 nayo ibasha guhakana iravuga ngo utwo duce twebwe twaraturekuye tuturekera leta tuturekera guverinema ni ukuvuga ngo rero none niyo mpamvu rero iri kureka kurwana kugira ngo wenda haze ni nk'iyihe shusho niye mpamvu M23 iri kurekura utwo duce ni kubera abo bazalendo EAC reka ngubwire kuri EAC EAC yaraje muri Kongo muri protection ya Kongo si Kongo kubwayo byonyene EAC ifite sécurité muri Kongo sécurité mu Rwanda Bugande Sudan n'u Burundi none EAC kubera iki yavuze ati muzarendo tundakuhaye 24 heures musubira inyuma ndishaka mu Rwanda indambara muzanye timwaraye mubonye manifestation contre EAC mwarabibonye bashakaga ko EAC ivange kumwe na FDLR mbese EAC yaze kurwanisha u Rwanda EAC yaze kurwanisha Burundi EAC yaze kufutanga amahoro muri Kongo ifata handu M23 yafashe bakore reconciliation kubera M23 si gouvernement n'abantu barusha ibyo tufite mbese ndabibazo ufite muri Kongo reka twemere ko M23 ifite accusation ko ibasuteni n'abanyarwanda hariko tufite abandi bari suteni n'ibindi bihugu kandi bari muri Kongo barazwi abatavugwa baza bampema bari hari atazi byabazanye muri Kongo M23 zirahari kandi ziri muri Red Tabara zirahari kandi ziri mu masango mu bafurero urazi ko ibikoresho Red Tabara ikoresha ndizi bihako bafurero ko tavuze abarundi niyo mpamvu ndiko ndakubwira ko amajambo tufite muri Kongo haje ndambara shasha ideclaration Rwanda rwavuze ko Kongo yatanze ibikoresho mu bagome b'u Rwanda revenge ko Rwanda rwatanze ibikoresho mu bagome b'i Kongo habaye ndambara y'Kongo ndambara y'u Rwanda n'u Rwanda muri Kongo hanyuma Karoti dushingiye ku muvugizi wa M23 Wilingoma mu magambo kenshi akunze kuvuga nuko avuga ko leta n'ubundi yifatanya n'iriya mitwe yose ariyo wazalendo ziriya za mayimayi zindi zose zari zihasanzwe ndetse na ADF nalo kuri none nawe ukaba urimo kubihamya leta y'u Rwanda nayo ikaba ari byo kenshi cyane kunda kuvuga ko leta ya Kongo ishigikira FDLR icumbikiye FDLR kandi barakorana hato na hato ikindi kandi bakabaha freedom no gukomeza kubegereza imipaka nkawe rero ukomeza gukurikirana biriya bintu uri kubona biri kugana hehe isura y'iyi ntambara irimo kugana hehe ngiye ndatanze rezo kuri Rwanda guverinoma y'u Rwanda ndayihaye rezo narayituse n'ubu ndacyayituka kubera ishigikiye ibintu hariko ibyo nasanze ndabihura indani ndabibona u Rwanda rufite rezo reka umukongomani utazi muri make ushatse kuvuga ko mu gihe wayitukaga wari utaramenya ukuri mu gihe watukaga u Rwanda nari nzi ko aba FDLR barataje bamwe bari Mozambique Malawi Zambia n'ahandi nibyo nari nzi bajanye n'abakobwa bacu barafite ajya mu mankami n'ahandi sinari nyemeye ko barakyarimo amabi bakoze muri Kongo nari nzi ko baragiye ntawuhari hariko ikintu cyampaye
amakenga umuntu kuza from Norway akahita akora declaration kandi azwi neza ko ari interahamwe kandi azwi ibyo yakoze muri Kongo birazwi nje kuri bwanje Kayumba na Mwasa namubonye muri ubuzarendo kandi ndamubona ahagaze wenyene ta muzarendo umukongomani ari muri Nord Kivu ni FDLR kandi ndiyamye reka mvuge abako batukurikirana abantu bavugana na EAC igire n'ingoga itufatire izi FDLR izujane mu Rwanda barwanira wabo Kongo n'ubwabo FDLR yavuyemo Zabambe makavamo Red Tabara kavamo tabugome tufite tandambara tufite muri Kongo imba EAC yaje mu ndambara yaje kufasha abanyakongo ikavuga ati abanyakongo bagende bavugane Angola n'ahandi EAC atufashe ijambo rimwe kandi ndarivuze batufatire bafate abo bantu abo ba FDLR babajani wao bagende barwanire mu Rwanda nayo ifite amashamba aho barwanira abantu biwacu bikongo bararushe n'amajambo yo kwicwa n'ibindi kubera indambara y'u Rwanda na FDLR ndabikubwiye ikongo giye kusambuka kandi rasha ko baje bavuze ko barabakongomani biragaragaje ko ndamukongomani ko Rwanda muri Kongo nabagome hanyuma n'ubundi nuko warugiye bivuga hari ibyo tugenda tubona cyane cyane bigenda biba muri Nord Kivu aho n'ubundi ibyo byagiye biba hirya no hino bigenda biba no muri Nord Kivu aho baza bagatema inka ntibanazicuga bagasiga bazitemye ibitsi inka ibihumbi n'ibihumbi amagana bakazitemagura bakagenda then leta ikarebera ntikurikirane izo nkozi z'ibibi icyo gihe bavuze ko byenda ari umufatanyabikorwa wabikora kuki itaba umubyeyi nubwo bavuze ntabwo ari umubyeyi ikarebera mu gihe imitungo y'abaturage irimo kwangizwa n'abandi nabo bazalendo muri Kongo muri Zaire ku bwinshi muri Zaire kamvuge Zaire Kongo yasambuse muri Zaire ta musi numwe umuntu yitwa umukongomani wari kufata inga kayitemagura byatangwe kutemagura umunsi FDLR zinjiye mu gihugu kubera isi FDLR kubwiwe niko kazi agira kutemagura umuntu kutemagura ibintu byo ni bisanzwe kuri FDLR none kuvuga ko batemagura kandi ubizi batemaguye umuntu inga niyo ifite kamaro kuruta abantu batemaguye njo navuse mu Rusizi hafi n'Urusizi 1994 imirambo twatoye mutanganye mu Rusizi usanga bayishize mu ishitingi bakazirika neza ukamenya ko hari yotoye bivuye mu Rwanda ugiye kufungura ukasanga nabandi imirambo itemaguwe byo barabizi kandi barabifite kandi bavuga umuntu mumenyera ku mico ye ukamenya ko haciye inzoka ihaciye n'inda ukamenya ko haciye ingurube ihakandagiye nawe umuzalendo yaje yambaye izina ry'umuzalendo hariko ibyo ariko arakora tibisa n'ubuzalendo turebye rero abazalendo twari tumenyereye aribo abo wagiye uvuga bagashumba ba Makanaki ba Yakutumba n'abandi ndashobora kurondora amazina yabo navuge urebye ibikorwa byabo kuri none ntaho bitandukaniye n'ibyo wagiye uvuga twagiye tubona mu gihugu c'ababanyi cy'u Rwanda hanyuma iyo mico byenda bavandimwe abaturanyi bacu ababemba bapfurero ko imyaka n'imyaka no mu mateka dukurikirana tibyabagaho intambara yarabaga iminsi mikeya bakiyunga ariko ntihabagaho kugera ku rwego rwo gutema inka ndetse no kunyaga nka biriya byose byagiye biba rero iyo mico twari tuzi ku ntera hamwe ni gute yaje kwadukira kuri wazalendo muri rusange hari umugabo umwe yambwiye ati njewe nabonye ibara gatoya turi mu kiganiro na Karoti tugiye kugisoza neza nta nubwo nanakupye ubunyine n'ibingibi byose bizaguma mu kiganiro none ngwino ntituve kuri sene ngwino muhite mukorana nose kutambwiye shahu numvise mwabigize ibyanyu mwabyihereranye sawa nawe nimushake muzana sawa umusuhuza barangije ikiganiro na Galasi sawa Karoti wakomereza twari reka ngubwire amajambo hari umugabo umwe
nahuye ariko ararira Mm. arambwira ati nahuye ibara Mm. ati nahuye imbwa Mm. iriko irakwera ihene Mm. ibitabaho Mm. nibara Mm. ndamubaza ko iyi mbwa yuriye ihene mbese za hene zari zifite ikihebe mu kireta kuti igihebe nyine ni igihebe izi cyangwa hene isekuru. izi hene zari zifite isekurume cyangwa igihebe Mm. ngo yangu takihebe zari zifite ngo ikihebe twari dufite ni imbwa gusa none wari utegereye iki iyi mbwa ishobora kubikora kubera ntakihebe mufite hari kuba igihebe ya mbwa yari kuziranga ikazireba none ikongo twari dufite abagabo bunyabo bwitwa abagabo ubwabo ni abagore Mm. abazarendo uvuze bayakutumba n'abandi babaga hariya bari abagore barongorwa na FDLR niyo mpamvu politike yabo yagendaga ihinduka ikagenda ihinduka itazwi itafiteho iherereye Mm. uyu munsi barwana na guverinema uyu munsi batemugura abanyamurenge uyu munsi barwana n'abanyamurenge uyu munsi bavugana na guverinema uyu munsi basambura na guverinema bari muri politike yo kuhuza guverinema na FDLR kuvuga ko ibintu twashuswe ko umunyamurenge n'umunyarwanda tumwiki kubwabo watubwiye amajambo ni FDLR ushakwa n'umunyarwanda akavuga none kubigenza neza reka mbanze mbwira abafure n'ababembe ko umunyamurenge n'umunyarwanda tumwice tumwice bazaba babona umunyamurenge cyangwa umunyarwanda wese bakavuga n'umunyamurenge hari kubirebye neza hari politiki itasa none usukira aho interahamwe ariyo FDLR birazwi ko ari abanyarwanda bavuye no mu Rwanda bakoze jenoside bahungira mu gihugu cyacu cya Kongo ko aribo babana barashakana ndetse n'ayo mashamba n'ibibazo byose by'intambara bibamo bafatikanya na Mayima igatanu kuri gatanu ni gute usanga bavuga ko abanyamurenge aribo abanyarwanda ariko FDLR bari kumwe mu ishamba ibo bakababaza lenda iwacu mu kifure bavuga ko umutirisiye mwana umwana mundu renga kutirika ngaza hano ngaba nawe umwaka hatari papa na nyoko ngakushuka byose urabyumva kubana ngiye ngugaburira ninjye ngujana ku ishure n'ibindi byo ngubwira urabyakana kandi ngufite ndakubwira amabi yaso na nyoko yose urayumva kubera nyine utavugana muri Kongo ikibazo twari tufite ni twari tufite indambara y'umunyamurenge n'umufrere twari tufite indambara ya RC2 contre le gouvernement ya République ya Congo ijya RCD yari ifitemo abantu bose abafurero ababembe abanyintu abanyamurenge nibiri nicyo kimwe M23 turabye M23 muri reconciliation hari abanyamurenge babonye bagiye kuri reconciliation abantu bagenda n'abafurero n'abashi abashi nibo bagenda premier principal porte parole wa M23 n'umunyamurenge Wilingoma n'umuntu wiriye centro hariko byose ndabikubwiye ubivuze ubu babyambika umunyamurenge niko RCD yambiswe umunyamurenge ariko ndaze abafurero bari muri RCD abakoze ishano mu bufurero atari umunyamurenge abakoze ishano bavusi wacu mu rubarika ndabazi hariko tugiye muri ukutirika abatutirisi batushuse baratubwira ko umunyamurenge yaje kumara umukongomani ku nyungu y'u Rwanda none ushaka nawe mufurero agirite ari kumwe n'indera hamwe yishe umutusi mu Rwanda iriko irahigwa n'umutusi kandi natwe batubwiye ko umunyamurenge n'umutusi w'u Rwanda ndubona ko bisa bibirasa hanyuma rero tugenda ku musozo Karoti niye message wagenera wazalendo baba abazalendo original nabo bazalendo urimo kuvuga baba mercenaire nihe message wabagenera message ngiye kubwira abazalendo ndababwire kandi babyumve umuzalendo waje akavuga ngo n'umunyasiti Kivu yaje kurwanisha kushaka amahoro igihugu alibera igihugu afite sikiwe igihugu ashaka kuribira ni u Rwanda bariko baratushuka nicyo kimwe n'umwana akabeshwa ko nakuru n'umugore we ukashaka n'ingwana tujani wanyu ufate nyoko bita ngo nimiziro hanyuma akubwira ati ngiyo ndi nyoko mukuru nicyo kimwe na muzalendo umukongomani wese ari hose ari umunyamurenge ari umufurero munyamasisi ari munande munyagoma umufushi umubembe umurega umunyintu umutetera n'abandi babyumvirize ijambo muzalendo ni rya mukongomani
ariko abantu baje muri izina ry'iwacu bafite izabo nyungu kandi babihagarariye ko bamenye ko probleme tugiye kuronka ni probleme ikomeye kandi iteye ubwoba. Hanyuma rero ku banyarwanda, abagande, abarundi bashobora kuzakurikirana kino kiganiro, mu gihe ibyo uvuga nimba bifitiye ibihamya, byenda uvuga ko leta ya Kongo yahaye ububasha n'ubushobozi abanzi b'ibyo bihugu kandi bakaba bari kuza imipaka yabo. Sinjewe nakoze declaration ko leta ya Kongo yahaye abagome ibintu. Wabivuze ni kindi kihugu, ni president wa Republika y'u Rwanda, niwe wavuze arakora declaration kuvuga ko Kongo yatanze birwanisho mu bagome biwe. Njewe ndarwana ndavuga ati Rwanda uhame kandi ugabe, ntabigwanisho batanze. Hamaze ukwezi kumwe babantu baraboneka bafite ibitugwanisho biteye ubwoba. Ndera hamwe zifite n'amakamera za jumelle zikora nijoro zikamenya aho umuntu ari, zirarasa zitora n'umwana aho barashije. Tamu M23 wafuye, abafuye bose n'abaturage bariko baraswa. Witwa mutusi wese, witwa umuntu wese munyamasisi ariko araraswa. Utashaka kusapotinga abazalendo baje nga FDLR ariko aricwa. Nta mirambo yafashwemwo ifi yambaye teni ya mu M23 kubera M23 yavuye mu nzira. Yaravuye mu nzira ngo abakongomani baja mu misozi y'Kongo barika inzira ya FDLR ko bayimenye ko FDLR shakutahi wao igene barwaniriye nuko. None iyi ntambara kurabona itashobora kubigiye kuba intambara y'akarere? Intambara yagiye kuba, hariho nasomye muri Twitter mbonya Chine yandika. Chine yaravuze ko ntishobora kwemera Kongo igendere kuronga ibibazo kandi hari muri analyse yanje ikihugo cyatanze amasheti imipanga y'ukumara abantu mu Rwanda ni Chine. Barishe bakongomani kuva gihe cya Kabila kugera n'ubu ko Chine itavuze ijambo. None FDLR ziraje niyo Chine ivuze ijambo, ahari point d'interrogation indamara igiye gukomera. Bivuga ko rero ubu hagiye kuba intambara y'akarere ntago habaye umuntu nga karoti n'isi na nyina na sekuruza baramutemagura. Ubwo nyine intambara y'akarere kuko igiye kuba muri Kongo, kubera ko igiye kuva muri Israel na Ukraine, igiye kuba muri Kongo kubera Chine vuze ibyo. None se hanyuma karoti ko tugenda twumva president wa Kongo Gisegeti aho ndetse bamwe na bamwe bagenda bigamba na wazalendo bakomeza kubyigamba ko bagiye kurasa u Rwanda. Ibi ngibi byaba ari byo ushaka kuvuga ko bigiye kugenda gutuma mu karere haturika intambara iri bukore ku bihugu bitandukanye? Njewe reka mvuga ijambo nabikubwiye bwa mbere taragera hariya sinarimborewe, nari mfite ubwenge busa kandi ngiye kuri parke nzo bivuga izi video nizanje ndambunde nde ku mutwe cyangwa nda muntu wambaye amafaranga mvuge ndabivuga kubera kundi igihugu ta mu president tufite. Gihugu cyacu kiringa umugore we ndaye utafite, urazi ufite umugore utafite umugabo abyara ku bagabo bose mukavuka muri kumwe mutafite papa umwe. Butukoze ku Rwanda hari umudepite mwa national Kishasa yarabivuze ati Kongo irwanyisha u Rwanda izobikora mistake. Kongo irwanyisha u Rwanda izobikoze mistake kubera tuvuze u Rwanda tuba tuvuze Uganda, tuba tuvuze Sudan, tuba tuvuze Tanzania, tuza tuvuze Kenya. Ibigo bingahe? Bine. None kubisa u Rwanda ibigo biraza. None Kongo ifite ibihe biza kutufasha? Za Angola, za Zimbabwe. Angola ni porte parole wa reconciliation. Zimbabwe yonye n'ubwiwe ntizi uyegariye niyo igiye gufasha Kongo. Hari n'Uburundi bari gukorana hafi na hafi. Uburundi yageze muri EAC, Burundi ishobora kubuta u Rwanda abahoberanye. Twabonye Burundi bakoze amajambo yo kurwanisha u Rwanda barabuza amahoro inzara zirisha abantu. Ndibone ko bahoberanye n'u Rwanda. Aho Burundi buhagaze ko kubisa u Rwanda. Ubu kubisa Burundi. Kongo ifite abagome b'ibihugu mvuze. Umugome w'u Burundi ari muri Kongo agiye gufasha Kongo rero itabara. Umugome w'u Burundi Zabampema ari muri Kongo niyo agiye gufasha Kongo. Umugome w'u Rwanda ari muri Kongo niyo agiye gufasha Kongo. Umugome w'u Uganda ari muri Kongo niyo agiye gufasha Kongo. Umugome wa Sudan ari muri Kongo niyo agiye gufasha Kongo. None ugiye kumbwira ko ibi bihugu bifite abagome bigiye gufasha Kongo cyangwa kwikubita? Karoti mu ijambo rimwe ndabona byenda masaha twari dufite asa narangiye. Mu ijambo rimwe niki ushobora kugenera abagiye gukurikirana Mendi Mind TV na Jonathan? Umukongomani ukuri afatikanye kumwe n'uwabo mukongomani. Tureke distraction Munyamurenge n'Umunyarwanda, tureke distraction y'umufure n'umubembe ko ni FDLR, tufatikanye igihugu kiratewe.
ikiyo kirinjiyemo umuriro kandi ugiye kusambuka. Byibuke ko Iran yasambuye Israel mu cyumweru kimwe province yose. Nubu bariko bararya. Ukraine yarapfuye mu myezi 3 irasambuka. Kongo nta mwanya tukifite w'indambara. Kongo tufite imyaka irenga ku 20 two turarwana. Aha tushaka amahoro. FDLR zitahe wabo, Interahamwe zigi wabo, n'abandi bavugwa ba Reditabara n'abandi bataye. Umukongomani asigaye ubwiwe abageni barwanire mu bigo byabo. Niko mbabwiye muri kumutumviriza ni Karoti. Natobere bwangu. Karoti rero reka dufate uyu mwanya tugushimire kubera contribution yawe, ibiganiro byinshi bikunda gukurikiranwa na benshi, na contribution yawe ndetse n'amakuru benshi batari bazi. Hari nk'amazina wagiye uvuga wari usanzwe uzi, uyu munsi bakaba ari bo Wazalendo, ni byinshi buriya bazavuga ngo bizabibwirwa benshi bikumva bene byo. Hanyuma rero turagushimiye, reka dushimire ndetse n'abakunzi bacu bakurikirana Mendi Mind TV, abakurikirana Jonathan, mwese mugende mukore subscribe hariya. Ubutaha rero n'ubundi nitwifuza kuganira nawe nituguhamagara uzatwitabe. Rero amahoro y'Imana abane natwe, ibiganiro byacu nakagaruka.